Ngiyayithatha inkosi enkulu yasekuseni bakaNazaretha. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukuba nami ngincane ngelutho ukuba ngitholele ithuba nami ngiphakame phambi kwesihlalo sasezulwini. Sibonga ukuthi besenkonzweni yenkosi inyanga yezulu. Ngayibona nami inyanga yezulu ifika kwelakithi kwaMpokonyoni. Yayizobusisa umuzi waseKhumbula isuke eJudiya. Ngabona izulu liduma lingasomile ingena eMatuba yazongikhipha emsebenzini yahamba nami sasafika esigodini sasemadwaleni la kwakhe khona umuzi waseKhumbula. Yathi le ndawo yayingaqhiwa ngani yayihlalela thina boshembe sesifikile namhlanje. Yathi liphi isaha lenkosi ilanga kanti yaza ngaphesheya igama lalapha kuphi ngathi kuna nkosi besibiza ngokuthi wakunzi ziyeke zobulalana. Wathi hayi kwakuyigama lebhizinisi yeso lapho kuseKhumbula-ke. Awu bantwana inkosi bababaza abantu bengamazi uShembe bekala ukumbona ngamehlo kwaba nokujabula okukhulu. Wathi bengazi ngizela kuNgolwesihlanu kanti kulungiselwe iSabatha ngoba wazi wasukile ngatshona sebele eJudiya. Abantu bemkakile awuyibona inyanga yezulu. Ithi lapho ngelinye lakhona lapho ekuseni bakaNazaretha sikhona enkozini ngathi ngiphakamisa amehlo asehlangana. Yathi wemkhonanzi kade kukhona ubaba wakho lapha. Ubaba wakho wathi imbuzi zenkosi ilanga manje uyagula akasakwazi ukusukuma nokuphefumula futhi awuphumi. Sengitheka mina makebu u60 rand akhokhe imbuzi zenkosi. Ngathi base ngibuyele ekhaya ngoba kwalehlukene indawo yena kwakhwela esigodini saseTondweni. Ngathatha ibhayisili ngaphikelela khona ngathi inkosi ikhuluma kanje. Waqala ukukhuluma ngasakhulumi wabiza unkosikazi wakhe wathi awukhiphele imali endaweni ethile amashumi athatha upondo sathi wampondo. Wathi angifuni iphathwe ngomunye umuntu unawo amadodana amaningi kodwa wathi ayiphathwe yini le mali ngiyise enkosini. Wathi uma inkosi isethemba ngishakwamqola komthetho ase ngithatha indodana yakhe yodwa ngathi masihambe nawe uzibe ufakazi. Khona lapho ngiyafika ngathi ngiphume izona ngase ngizwe ukuthi usuphumile ukuphefumula. Awu maNazaretha sizoyithini indaba engaka ngoba siyambona uNkulunkulu khona phakathi kwethu. Kodwa izizwe zethu zilikhuni ayivumi. Siyacela Nkosi yamakhosi njengoba nomhlaba unjena nje ungenayo imvula siyazi Nkosi ukuthi kungenxa yethu kulotshiwe ukuthi uma singayilandeli imithetho inthanda zethu ngeke azayimukela uThixo. Ngiyasheshisa-ke ngoba nginovalo ngesabo khona ingqubunga ezingaphezulu kwami kodwa ngithi ake ngeluleke laphaya. Ngiyabona uma lapha enkonzweni isikhona isithathu sobukhosi kukhona amakhosi khona abefundisi bakhokheli ubusuphakama usuthi ngizokhokha inkomo kaShembe. Indaba enye leyo ngoba sukhulume kabi phela phambi kwesithathu sobukhosi naphambi kwamakhosi naphambi kweHalmente yonke. Kufanele uma usuthe uzokhokha inkomo kaShembe uze nayo phela ngempela phambi konyazi. Ungathi ukhokha inkomo nje kade awushonutho. Unyaza likhokhisa inkomo. Umthetho wale nkonzo uma uhambile wayenkosini waguqa wathi wawenzela umntwana noma abantwana kuthi inkosi kusi uzobathola abantwana. Uma usuwathola abantwana awuzi uzokhokha usale umnikelo uzobonga. Esaliso Nkosi. Nkosi kusise izilalo.
unyazi lwezulu umfundisi uMadondo lo okhetha unyazi lwezulu ayingongozi cha abantu laba kaNkulunkulu ngiyibonile inyanga yezulu yenza izinto ezinhle phakathi kwethu abanye babebona abanye bengaboni amehlo ke ndobe ekhona abanye ngathi ayabona kanti akaboni ayibongozi ngelinye ilanga la ngikhona lapha ekhaya nganginamatekisi ahamba labo LNF kodwa ngangihlala khona lapha ekhaya sengibalekile ephakameni kunodlame mangihleli lapha ekhaya kwase kuqhamuka isigijimi sivele ekhaya kubaba ubaba uthi angithunyelwe ngifike ekhaya ngoba uma useshonile kwathiwa yebo uma useshonile ukushona phela ukufa ngithi ufile uma bathi ufile unyoko igxathi engalithathayo kwakhona umfundisi uMadondo uMakhasi ngahamba ngaya kuye ngangisongishumayele ngathi baba ngaphambi ngekhaya ngicela ukuthi ungiphelezele siye enkosini inyanga yezulu yayisidunguzela inkosi inyanga yezulu sihlala phezulu lapha nesitesi ithi noma isibusisa umgidi iphume ibekele isihlalo lapha kuvrandi isho kancane ukuthi inkosi ibusise ngaleso sikhathi ngafika kubaba wasukumela phezulu wathula ijazi lakhe walifaka egazini wathi asambe mfana wami sahamba nobaba sakhonza emaphoyiseni asivulela sihamba ngenkinga sangena safike saguqa laphaya emasitebhisweni yayisiyaqhamuka inkosazane mayisiqhamuka inkosazane ngithi ngizeke uNkulunkulu omkhulu wasephakameni umnikazi wezinto zonke inyanga yezulu la sengithola umyalezo oqhamuka ekhaya kubaba ukuthi uma usehambile emhlabeni ngakho bengicela uNkulunkulu wasephakameni ukuthi angibuyisele nemhlabeni ngase ngibeka ke inhlambuluko yayisihamba ingane siyaphezulu esitezi ithe ingane ihambile iye phezulu esitezi ngithe ngibona kwaqhamuka inyawo ezintathu zeinduku zithi emasitebhisweni zehla ngithe ngibona kwaqhamuka itafula ngemuva ngathi weNkulunkulu nguNamba bani mina uNkulunkulu engasakwazi ukwehla kahle emasitebhisini ezele mina nguNamba bani engingathandaza uNkulunkulu awu zafika inyawo zikaNkulunkulu nasi nehlala sesifikile wayesiyahlala phansi uthi wesiyangethula umfundisi usethi mfana wenze njani ngithi inkosi yasezulwini sekufika umyalezo manje kuseni ukuthi uma usehambile emhlabeni useyishonile pho ngalokho uthi angenzeni ngithi uNkulunkulu woNkulunkulu bengicela ukuthi uma esedlulile esandleni sakho umlando umbuyisele ekhaya mengakadluli umuhoho umbuyisele emuva ngoba uhamba nje kusekhona ukukhuluma engizafisa ukukhuluma naye engakakhulumi naye ngiyamdinga kakhulu ekhaya ukuthi abuyele ekhaya kanti ngemva kwama ngibone sekhona isheni esekutholele inhlanhla ngami selizoyibika ithi inkosi next mase ngithi ngemuva sekhona abanye abantu ayibayibike bese ngibila nje eceleni noba uMakhasi abile eceleni bayibike baze baphela ithi inkosi mfana uthini kambe ngathi we sengizobheda-ke manje ngathi uNkulunkulu bengicela kuwe uNkulunkulu nomnikazi wemphefumulo ukuthi ungisize umama besedlulile esandleni kuwena ngoba yonke imphefumulo idlula kuwe bese ungilandelena usho ngiyamdinga ngicela abuyele emuva ekhaya
ma engakadluli athi mayefika kuwe uthi naye indodana yakho iyakudinga ekhaya buyele emuva ekhaya. Yahleka kancane inyanga yezulu, yayisibuka phezulu, yayisibuka eceleni ka-right, yabuka ka-left, yayisibheka phansi, yayisimoyizela. Kwase kuvela igebhu eniyaziyo nina yomhlathi, ngasho wathi awasho noxhaka, ngajabula ingakasho lutho, ngathi ngalesi senzo lesayo isayini elenza kumina ngajabula kakhulu. Ithi inkosi, hamba mfana unyongo uzomfica ekhaya. Ngathi amen. Ngasukuma lapho ngijabula, ngathi mangiphuma laphana egethini ngadumala ngathi baba sengikhuluma noMakhasi uthi ngibike kahle ukuthi uma ufile fi wathi hayi ubikile. Ngathi hayi ngicela ukubuyela futhi, ngathi angibikanga kahle. Wathi hayi sekushoye uNkulunkulu sekulungile kodwa uye ekhaya. Ngahamba mangihamba nginqamula la ngezansi kwethempela ngithi inhliziyo yami inkosi ngempela bezongixosha ithini, ibizokwenze njani ngempela. Umuntu manje ngimumbi masefile omunye kuphuma amagazi emakhaleni nasemlonyeni ubone ukuthi uNkulunkulu angayenza kanjani lento. Ngoba phela konakele phela ngendlela engiye ngibuke ngayo. Ngathi mangifika lapha kwakhona isitodlana saselapha ngezansi, ngathatha amakhandlela, ngathatha izinto ezithile lezifanele ukuthi mawufika ekhaya zikwazi ukukulekelela entweni esuke ifana nale. Awu ngafaka evenini ngadrive imoto. Ngathi mangiqhamuka ey'nkalweni zasekhaya imoto yayingangeni yayingafiki ekhaya, ngabuka phesheya akusahambi imoto egcekeni. Oh inkonzo kaMama, abantu basemlindelweni. Awu Nkosi, kodwa uNkulunkulu bungengisiza kodwa ngempela. Kodwa nami sengisho ubala nje ngizobe ngisathini. Ngehla emotweni ngayikhiya ngashona phansi ngadonsa ey'ngalweni. Ngathi mangezansi kwesibaya sey'nkomo ngama ngilalela umsindo wokuthi kuyasontwa yini la endlini noma akusontwa. Angiswa lutho nasendlini, ngabaqukulo oShekhasi. Ngathi ma ngikhuphuka ngizodlula ilokuzana isango ley'nkomo la ngene khona iy'nkomo, waqhamuka uma ephethe isampoko eshaya iy'nkukhu. Ayibonge Nkosi enkulu wasithi lemva kwendlu. OShekhasi bahlephukela phansi, bahlephuka nje oShekhasi. Waqhamuka ingane nangu ubhuti zangihlangabeza, sangena endlini. Ngiyafika ubaba uhleli njenganalaphaya embhedeni. Athi Muzi, ngithi baba usufikile? Ngithi baba sengifikile. Uthi kwenze kumhlola unyoko usevukile. Ngithi mina kwenzeke kanjani baba? Uthi awubuze kwenyoko ukuthi kwenzeke kanjani. Wabuya uma wahlala phansi. Wathi Muzi usufikile? Ngathi sengifikile ma. Kwenze njani? Uthi baba ngibuze kuwena. Uthi mntanami ngifile ngempela ngishonile. Mase ngizwa sekusho ubaba wakho. Uthi ngihambe endaweni enhle kakhulu enotshani obuthambile obusoft. Enhle indawo. Ngithi uma ngihamba ende kakhulu indaba engihamba. Uthi ngithe ngibona ithunzana lapha phambili. Kodwa wathi khona itafula. Ngize. Hayi itafula ninyanga yezulu leya. Kodwa mina kangiboni ngisiphunzana ngibheke enyangeni yezulu. Uthi mase ngisondele sengifika inkosi yasenza lomkhume wenzile yasiyamoyizela. Yayisethi nangu umfana wakho. Uthi ucela ugoduka uhambe ekhaya, goduka uhambe ekhaya.
uthi uma awukhosi sengihambe izwe likude kakhulu sengikhathele ngeke ngisakwazi ukugoduka inkosi yaphinde yamoyizela yasikhomba ngomunwe wasiyavuka esidumbini nami namhlanje ngibonga ukuthola umbhobho ngoba unzima umbhobho ukuthi uthole inkosi busenyikizweni Nkosi yamakhosi Dunga umhle Nkosi yamakhosi Hlangalweze sibonga inhlanhla enkulu eyidabuli ngosuku lweqhawe lasezwini okungenzeki kubantu kuyenzeka kuThixo ayibonga Nkosi enkulu yasephakameni Manazaretha amasha ingcwele kusukuma umufi owayesihambile emhlabeni owayengasabaleka abaphilayo kodwa ngomsebenzi kaBhombela uSitimela samaMpondo ugagana lokubathi amletana wadinana ukudla ehlabeni emantshoneni somelisho njengentetho namhlanje nangisaphefumula Manazaretha ngabe siyakholwa inhliziyo zethu zimavakavaka ayikho into eba njengale emhlabeni bathi abakhuluma izolo ondaba ezitha bathi yasho into kaMayekisa yathi sengokhele wathi ngizabe ngibheke ukuthi uzawucishwa ngubani ayibona Nkosi yaManazaretha nami ngithi umndeni wawashiya kwambuyisa kamashasha amleko kaDumakude leyo ndaba ezitha omvayize amashobashoba nolubhobhoni emtshiko umkazi kobe ezikhuni lapho bekhona bazi ukuthi ngikhona ngiyaguqa esihlalweni somsa ayibona Nkosi yaManazaretha Bantwana baNkulunkulu ngibonile inyanga yezulu ngimbona umuntu omhlose ezulwini ongeke umbone equlukile ongathi akaphile egazini nenyama ongathi akayizweli izinto ezimbi kafika ngisineke bantwana bahle basezulwini bathi abantu amaKristu akusavumi ukuthi mangithule ayibonge Nkosi uma ngingathula manje azayikhuluma lezi ndaba bantwana baNkulunkulu ngiyakhumbula ngithwele umshumayeli umnqayi wasekwazini umfokankelemba ngiyakhumbula ngithwele uWili umvangeli wasemkhayiteni ngigula ngahlobo olumangasayo bengisa kumthetheleli wezondlo ayibona Nkosi yaManazaretha yamangala abantu uma bengabona ukuthi uJesu usefikile emhlabeni belokhu ukuthi uJesu uzofika kusekho uJesu emhlabeni indaba enkulu ubani omunye sembheka ubani esamlindele ngaphandle kwalo uma ungena lo emsebenzi emkhulu kangaka ngenzeka kanjani madoda Nayingaba sengithwele ngihamba amaCrashes ngingumfundisi webandla elihlonishwayo elaziwayo kodwa inkinga zimi ngenhla zangithola lezi zinceku zikaNkulunkulu zangisa kumthetheleli bayivula indlela ngase ngifika ngilanda kumkhulu weziboshwa baba Nkosi Yesu nomhlaba ngingumfundisi uHlengwa we-St. John's Apostolic Faith Mission phethe Archbishop Masaka eJMC kodwa inkinga zimnehla angisazi ngizokwenza njani ukhonkolo ushintsha ngomunye ekhiyethwathi nginebhuku lamakhadi akho lapho ngayanga khona Nkosi yasimbheka into kaMayekisa yasiyamoyizela yabheka amagumbi elamicala lathethwa phansi komthombo Manazaretha emzini womhlaseJudiya umuzi obingelelwayo sawubona Judiya sawubona uphakama izinto kaMayekisa mfundisi wami ngithi Nkosi yamakhosi iphinde ithi mfundisi wami ngithi Nkosi yamakhosi ithi lalela la akakho umthakathi okulele wena inye into oyenza engalungile wabona into abantu
abaningi kangaka uyalibona leliyasanga ithi inkosi yamakhosi ngiyalibona uthi benzana abantu ithi inkosi ngibabona bengena beminyana beza kuwe uthi wena-ke wathi usongele ngaphakathi wabuye waphuma wena wakekho umuntu onenhlanhla njengawe ngathi ngisalalela wathi ngowusufikile-ke bekufika ikhehla la eliyisho omkhulu lidondolozola lithi liyokubheka aliboni phakathi komaNazaretha ucabanga ukuthi ubani olalalela imemezelo kaShembe ucabanga ukuthi ubani oliguqela enkosini yamaNazaretha olicelelayo yilona leli elithe thina boShembe asikulande hayibo nkosi yamaNazaretha ithi incwadi eBhayibhelini wamvusela umprofiti bafowenu onjenani uyokhuluma onke amazwi ngiyobeka amazwi emlonyeni wami okhuluma wonke amazwi awathunywe mina uShembe simngabathi uthunywe ezweni hayibo nkosi yamaNazaretha ayikho into yobankulu njengoba uNazaretha eManazaretha ayikho into yobanhle iyedlula lento sengathi singabaze sengathi singabe inhliziyo emavalafala uNkulunkulu khona phakathi kwethu inkosi bese senikuzwile uyayithetha inkosi yakithi ekuhleni bamaNazaretha ongangesibelakhe okhuluma kho umfundisi umthetho kwabheka uZulu kwampukunyona emdubaduba lapha ngimi lapha angimi namhla ukuthi ngimele ubaba kodwa ngizimele mina namhlanje ngimi ekhaya kithi ezulwini la ngimi khona sizokhuluma kakhulu ngomenzi wezinto zonke umadida yonke into unyanga ezulu mayibonge inkosi uma ngikhuluma ngithi ngilapha kithi ekhaya ngikhuluma ngidabuli ngikhuluma enyameni kanti bengene lapha izolo ngene emoyeni yazi lapha nje ngibona umkhuhlu la engifike kuwona lapha ngingasekho kodwa ngifike ekhaya iphethe inkonzo lapha kusinto isontisa abantu abangasekho emhlabeni ngalokho bantwana benkosi njengoba ngimi lapha ngime endaweni engiyazi ke ngifisa ukutshela wonke umuntu okhona nophefumula nokhonza uqobo azi ukuthi lapha sikuphi le ndawo esikuyo ihlobo londawo ngilala nje ngiyasaba bazwele ngilapha nje ngiyasaba ngoba le ndawo ngiyibona izolo esimele sibucayi kakhulu umndeni wami wonke usudelile sokuphelile konke ngawo ngingasazi noma ngiyobuye ngibe wokho kwangene ngangena ukube ngiyakhuluma yilesibuthene ngaye inyanga izulu mayibonge inkosi okwathi ngomunye unyaka ngikhathazekile ngibona kungena umhlangano eGibisile kodwa wafalwa ngambonanga ngithuma ngibuyele emuva ekhaya ngithi mina ngabuyele emuva inkosi kangiyiboni ngisho ngalokho esekwenzela esengubone kwenza kimi uthi hey wena ukhalelani yini okwenza ukuthi udabuke ngalendlela engapheko ukudabuka ngithi mina baba ngiyazi ukuthi njengoba ngiyilana nje ngiphilela wena manje njengoba ungena nje ngibona kuvala umhlangano engakubonanga usuyoba yini njengoba yini mina uthi wake wenza uShembe ukuthi uyafa wake wenza uShembe ukuthi uyaguga ngaba namalimi ngingenawo ngathi baba bakwasethi-ke ngoba unenkani uyabona ukuthi uthi wena uzosala wedwa wathi buka la wasevese sivuleka lapha ngaphakathi kwase kuphuma uthiko lwasohlala lapha lufaka umjivo omhlophe nojazi omhlophe uthi unjani manje lo ufile unjani ugugile ngithi mina baba uthi lalela njengoba ngiyinjena mina ngicelwe ngabasethogweni kufika abasethogweni lapha-ke bathi esihogweni akusekho lutho sesizokucela manje ukuthi baba hlala phansi ukuze abantu benze into abayithandayo ukushada bese baphumelela basesogweni bathi wini sesithole sesenze into esiyithanda angazi noma engasiyenzi into esiyithandakho lapha ngaphakathi mina nginaleso sithombe uma nginibuka nezi zinto kimi kuvuka leso sithombe ukuthi yile yanto engayitshelwa inkosi ukuthi iceliwe abase
sogwini ukuthi akathule engakhulumi unyazi uma lwenza inkani yokuthi asibuyele emthethweni ngithi mina usifake ezulwini ngoba ezulwini sesaphuma inyanga yezulu izolo ngilapha mina emsebenzini ebhange siyahlangana lapha sihlangana ukuthi akuyobulawa indiya mina ngisebenza kahle ngedrive iloli ngikhumula inqola ntambama ebese ngihamba ngekhanda leloli ngiye ekhaya manje-ke bose kuyahlangana ngapha sekuqashwa indiya emsebenzini selethi indiya hayi lapho lo driver lona akakwazi ukukhulumisa ingisi usebenza umsebenzi wokucayi kashukela ulayisha ushukela uzolahla iproduction yenkampani sekuyahlangana lapho sekuthiwa hayi angilandwe eMtuba eRiverview lapho engisebenza khona sebangibiza abafana bathi hey leli indiya lisiphethe kabi lapho emsebenzini mthetho sesicela ukuthi manje sesihlelile nalo ukuthi intambamo ngomsombuluko lidlule hawu yebo na hayi na kakhulukazi lifuna ukuchitha wena lithi awukwazi ukusebenza umsebenzi ocayi kangaka ngoba lo msebenzi uzofaka inkampani endlekweni ngoba ukwazi ukubala hey kanti ngathi mina carry on ngathi mina carry on manje lizoswa bathi umsombuluko sibamba umhlangano lapha ngolwesihlanu ekuseni ngomsombuluko liyadudula ngathi mina never mind ngeke uzodlwesa nalo msebenzi engisebenza sengaka kuwo akabulawe kukhona abafana ababili lapho phela sisezulwini lapho sendikeni nasisezulwini ufuna izinto siyibeke njengoba zinjalo ukuze leyo kodwa kwalunga kimi ngaleso sikhathi ngoba ngase ngifikile phambi komnikazi wezinto zabantu kwasikhona abafana ababili bakamanaZana abasebenza la sesikhuluma sesiyahlakazeka nje hayi cha liyahamba indlela liyahamba uthi umfana kwaMthembu uyayibona lento le uyayikhipha inene usiyayibona uthi lento akuyona ukusweka lento ukubulala le futhi mina ngidinga imbuzi yenu yokuthi khona zokugeza lento vese inge ukubulala vese ayidinga ukugezwa lento ayidinga insipho i-right nje zokususa lokho mina ngaphandle ungabazi manje-ke sidonse imoba-ke lesikhathi lizodudula nje lapha lizobe seliyothatha isitoko sokuthi kuzongena amalolo angaka la kuzongena amalolo angaka ebese belishaya lapho ngithi nayi kusemofa sengisemtuba ngihamba-ke manje bese uma ngithi bathela abafana ababili bangamanazaletha bethe wemthetho awuzela ngimshumayeli njalo mina leso sikhathi ngimshumayeli awuzela kwemthetho manje uyazi ukuthi indlela lizofana umsombuluko ngithi mina nifuna ukuthini pho nifuna ukuthini lizofa vele kanti nifunani hayi babona ukuthi ngigayinkani bengiyeke bethi belapha bephinde bebuye baze bethi hey kodwa lo mthetho uyazi ukuthi indiya lihamba ngomsombuluko ngithi mina vele lihamba indiya sifuna uthi lo munye ayi kodwa manje ngoba besikhona nathi mthetho emhlanganweni uyazi ukuthi nathi sesizobalwa njengabantu ababulele hayi konakala yavuka ingane kaShembe incane yavuka ngembangenyawo ngathi mina ngithini sathi sizobalwa lapho bathi phela vese ngoba siyingxenye yomhlangano nathi sizobalwa ngathi mina no ngeke awubuye umhlangano akenibuye bathi simtshenile nje ukuthi manifaka umthetho lapha phakathi lento ngeke iye ndawo ingane umuntu wabelungu lolu usebenza njengoba esebenza eshayelile likashukela nje thina sidonse imoba lapha yikho kumpimpi kwakhe lokhu manje maze ngifaka ngidala inkinga angithi hayi akenibuye ngiyasheshisa base bebuya bethi wathatha abantu ngathi nalalelani too late umsombuluko too late bathi ufuna ukuthini ngithi mina kulate manje ake nibeke othula nje lapha ngigijime ngiyemhlambe manje ngothi ngithalibulale manje bathi sifeze sabona sekufakwa base bewawisa othula nje bajabhile abantu babakhipha ngihamba ngo3 litha lapha ifoto lapha ngathi uma ngithi ngena phakathi ekuthwala ikhanda liphakamisa lithi kwathi kushaya uthunga ngene ejodini ngiyafika khona umfundisi umbangela indodakazi cha nakho sisa ngathatha izizwe ezimbili ezingakholwa kwaba izinsizwe ezimbili ezikholwa kwase ngibeyimo kwa5 siyafika manje sisuke emsebenzini lapha sesibhekele inkinga sihlushwa indiya manje sesithatha isinqumo sokulibulala uthi hayi hambani ngoba nakho nihamba nomshumayeli bathi hawu kahle umshumayeli wena
ngicashile phela ngifuna ukuba umshumayeli ngicashile amfuni bengaze efemini ukuthi umshumayeli sibuye phela sibone nomezisi lapho manje amfuni bebona ukuthi umshumayeli bathi kanti sihlezi nawe umshumayeli bakhaya besihambeni ukuqala sothi udaba enkosini sizobuye ngiyichaza le ndaba ukuthi ngumshumayeli heyi kasiyazi le ndaba ukuthi ngithethwa umshumayeli yes hayi uma sifika lapha ubaba usendlini siye ngikhuleke ethi ubaba usani avele singeniswe endlini sifike sihlale phansi ubaba ethathe isitulo naso ke sincane lesi bese sondela la sehlala lapha bese beka imbheke bese ngithatha udaba baba sizela lapha baba sesizobulala indiya waqhuma wema ngenyawo khona esitulweni waphakamisa izandla zombili wathi lezi zami izandla mina ngalezi zami izandla ngibulale mina ngavese ngabopheka into ongakazi uyibona ukuthi sangichaze ngithini waqhamuka umvakela undunakazi wathi baba cha beze kuwe bathi bafuna indiya bengalibulali lihambe baba efemini likwazi ukuthi liyoyisebenza kwendawo wena bafuna wathi oh ya hawu yasifela leli gap leyo sikhuluma ngayo uMajonde yasifela leyo gap ngase ngizo sengibamnandi nami wasethi lalela oh bafuna ndikhiphe emsebenzini sikhuluma ngenyanga yezulu bantwana because sikhuluma ngenyanga kahle uthi bafuna ndikhiphe emsebenzini yathi wathi awusehambile nasi indaba sengibuya uma sengene sangweni bangena abantu sebebe emadlodlwane lapho driver bathi hey wemthetho le mpahla amisekhona e-office ngifake ikhanda phansi but hey phela le mpahla isekhona e-office uthe wena izohamba manje hey ngabuye ngathi mina kodwa shembe ngizokwenza njani ishembe ngathi hey usekhona sake ngombheka ngangisho ngingena emotini ngahamba ngashiya kanjalo beyalo ekseni ushembe inyanga ezulu yahamba yaya kuNdlamanzi lo lale enkambini likhona la emsebenzini unamangoningi okutshwala edakiwe wangena kuyi lo wayenenkani wangena kuyi wathi lalela mina nihlushwa indiya namhla ngena lapha uhamba ngehelicopter wasengena kuhelicopter phakathi wathi siyahamba siyokhipha indiya eSrishini lapho sasebenza khona sasibizwa uye sangithule mina akakhuluma lutho ngoba ngazi ukuthi kuzokwenzakalani njengamanje usasibizwa yilo muntu uthi ake nibuye ekuseni sezosilandisa kusekwakusasa uthi sengibuya eJudiya kade ngihambe nehelicopter kunoshemba babili abagqoke isigqoko basebethi lapho masebeza la eFilistini bathi hayi lo bephuma nje eJudiya bathi lo msebenzi siyawenza lapha mkhulu kakhulu unzima kasiphelele ngoba sibabili bathi asambe siyeshow ukhona seshow somlande show ulalele ngendlela ukukhuluma oshembe lapha kuhelicopter babe suka le helicopter uthi yasuka bheke show uthi yafika yema phezulu kwesibhedlela eshowe yathi ifike sima khona ngoba iyema lento emoyeni yasima khona yasiphetha uthi kwafule isibhedlela phezulu kwaphuma intuthu ezozongena kuhelicopter phakathi intuthu imhlophe uthi mase phakathi le ntuthu yasiphendula siba ngamadoda amathathu bathi ya sesiphelele ke manje asambeni ke manje sambe sokhipha leli ndiye lapha uthi zase isuka ke helicopter sinikele uma ifike efemini uthi yajika kathathu yathi 1 2 3 yasima yasithi uyabona ke sesiyakushiya manje nawe indlela yokungena lapha kayikho lapha lekhathinisa kimi anithandazana indlela kangiyiboni ukungena ngikhiphe leli ndiye phakathi kodwa mina Shembe mina uNkulunkulu sengizothatha amandla leli ndiye belihlukumeza ngawo sengizolifaka ukuhlupheka nje kancane uthi wathi libona igqoke yembe lidabukileko walibona seliba nyakanyakana njena enamandla kalinayo imoto lihamba ngesikolokolwana nje semoto ngisekize ngibe namahloli uma ngiphambana nalo ngiyalibona la eRichards Bay sisebenza nalo ngiyalibona sengize ngibe namahloli ngithi mina kambe nje kodwa vese wayefuna ukulambisa lona ngaba nje wayefuna ukungikhipha emsebenzini uthi ke wasephuma utheswe khona lapho kwathiwa kufuneka isupervisor eMtuba ngabizwa yilo lathi hey umlungu omkhulu ufuna isupervisor eMtuba
wena uzohamba uyophatha uyophatha ngagcine banazalethe ngalo shembe esinaye sengigobokhathi sengiyeke ukuthi siyasebenza ababili ngonyanga ezulu mayibonge inkosi busise sesikuzwile. Ngiyabonga ngilibonge ithuba engilifumana manje. Leli thuba engilifumanayo elenkosi engayithanda kakhulu futhi engangena ngayo kulamasana. Inkosi ngiyabonga ukuba ngibe nomsebenzi engiwusebenzayo uma ngizohlangana nale nkosi, kanti ukufika kwami la sengikhulumile nayo inkosi kwaba nzima, kodwa yangihlenga njalo inkosi ingihlongela ukuba angibe nayo kulomkhathi. Mangibuyela emuva lapha ngibuyela eGospel la ngangikhona eGospel ukuxhumana nayo inkosi isemhlanganweni. Kwaba kuhle kakhulu kuba ngixhumane nayo inkosi eyanginika konke okufanele ukuba ngikwenze. Ngiyabonga namhlanje ngithole ithuba elikhulu elihle elivumayo ukuba inkosi ngiyibone ukuba inyanga yezulu. Ngiyaxolisa ke ukuba ngingasazindlalanga ukuba ngubani. Mina ngumfundisi uMyezi wasemkhomazi. Ngiyabonga ke ukuba sengitholile bakhona nami abantu abayingxenye engakumina ngala ngasemkhomazi sinabo la. Ngiyabonga ke bantwana benkosi, ngibonga mina kakhulu ukuba ngithole usuku oluhle kumina. Ngizange ngithole futhi usuku oluhle olunjengalolu. Inyanga yezulu yangenza ngaba umuntu oyithandayo noma oyithanda kakhulu ngoba yayi kade ihlale kahle nobaba abokwe ushela. Inyanga yezulu yanginika konke okufanele ukuba ngikwenze nokwa kufanele futhi ukuba ngikwenze. Ngiyakhumbula inyanga yezulu ikhuluma ithi kufanele ukuba ngihambe ngiye kumfundisi uKhubisa ngimtshele ngohambo nokwenza konke kwami. Bese ngimthatha uKhubisa siye naye enkosini. Saya enkosini yaseMaqhunwini noKhubisa sesiyolanda udaba okwakufanele ukuba ngingenele kulona kwenzeka impela lokho. Ngiyabonga ke namhlanje ngibonga yona ngoba izikhumbi zonke engiphile phakathi kwazo la ekhaya azibanga ezinhle, kodwa ngokungithanda kwayo ngiyakholwa ukuba kuseyilona uthando lwayo inkosi olwenza ukuba ngibe umuntu onjengomuntu omushala, kanti ngumuntu osemdala, kodwa ngokukhahlamezeka kwami la ekhaya phansi phezulu ngikhahlamezeka, kodwa ngaqinisela nje njengoba ngithola leli thuba nje ngibona kuyinto enhle, kodwa bakhona khona la abangaboni ngaleyo ndlela ukuba ngiyathokoza. Ngithi-ke sengathi inkosi le engiyamukelile ewunyazi lwasezulwini ngamandla ayo, sengathi amandla alo unyazi angahlala njalo angiqinise angakhe, kuthi noma ongathandiyo abone esethanda nje ukuba ngibheke ngakuyena. Ngiyabonga, ngithi-ke sengathi inkosi ingangithanda njalo. Amen. Amen. Sigelelo baba. Oh
ngiyayithetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhuleka bonga ngezwi lakhe. MaNazaretha amahle umfundisi umchunu lona enquthu. Amen. Zindlalifa ezinhle zasezulwini ngithi nami angilithole leli thuba ngoba inyanga yezulu ngayibona. Miningi imisebenzi engayibona yenyanga yezulu, kodwa ngifuna ukukhuluma nje okukodwa bese ngihlala phansi. Wake kwaba nesikhathi lapho ngangisebenza khona eGoli. Uma ngisebenza zazingakabi ningi kangaka into zokuhamba. Indawo engangikuyo mhlawumbe yayindawo esasithatha ngokuthi seceleni sasise-Springs. Uma ngifuna ngithatha uhambo ngekhaya, kwakufanele ngigibele isitimela ngoLwesihlanu ngiyofika ekhaya emini ngemva ko-3. Ngihambe ngishintshashintshe isitimela, sifike ngigibele isitimela, kuye ngithatha ibhasi, ngibuye ngithatha ibhasi futhi kuze kube kathathu. Sesiyaxoxa-ke nobaba kwakuDisemba ukuthi kodwa ilikhulu indlela yokuze ekhaya. Uthi ubaba unamalini lapho, lethu 10 rand. Ngikhuluma nje le ndaba bese ngihlala phansi. Ngiyahamba ngiyephakameni siye Nhlangakazi ngoJanuwari ngizofika ngikucelela imoto. Hawu uyiwe ebuhleni. Uma-ke efika ubaba useyabuya kwakusabhala incwadi kwakungafona. Uthi-ke ngikucelelile imoto, inkosi yamakhosi ithe inkosi kubusisa. Nginakile kangako nje. Sesiyahlanganisa imadlanyana, ukhona umuntu othi uthengise kunye kwesikolokorwana semoto. Ngithe ngilele ebusuku, yafika inyanga yezulu, yathi angiyona le moto engikunike yona. Ngayibona le moto igqitshwa amanzi, igqitshwa nawe udoti lapha elokhuzeni equation zomgwaqo. Bese ngixoxela umfowethu uthi yazi ngibone kanjena ebusuku. Athi umfowethu hayi akusho ukuthi akakabi yona leyo moto ngayipha umuntu phi. Anginayo license. Ebese kuthi ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini bese kuqhamuka insizwa yakwaGwala, sikhuluma ngenyanga yezulu. Sikhuluma ngoNkulunkulu esimlandelayo ukuthi njengoba singaka nje lapha sedukile siseqinisweni. Ibisithi insizwa yakwaGwala uyayifuna imoto. Ngithi mina imoto ngiyifuna. Unamalini? Ngithi mina ngino 1000 rand. Athi yabona ke le moto engizokudayisela yona izoba 1500. Ishef 4.1 abajwayele imoto bayawazi amashare ama 4.1. Ngayithenga leyo moto nge 1500 engangicela enyangeni yezulu. Ngithe sengiyithengile leyo moto emveni kwalokho kwezinqwaba yemoto namhlanje amadodana ami esebenzayo nje nemoto. NgoJulayi ade kuthengwe ikhumbi entsha lamakhumbi amanisana impendulo ikhona lapha ekhaya. Namanje ikhona imoto ethengiwe ngizoyilanda nje ngeviki elizayo. Lezi imoto engayicela lapha kwenyanga yezulu. Ngithi ngizobonga kwinyanga yezulu mangithola leli thuba lokuthi inkosi yamakhosi lapho ikhona ize isikhumbule ngoba siphila nje siphila ngayo. Izinto ezinhle zonke zikhona lapha emzini kaBaba ngiyayibona. Ingane zami zonke ihamba ngemoto. Nami nje ikhona imoto engizoyilanda ngeviki ezayo. Inkosi kuseni kuzweni. Baba, Baba, Ngia.
ngiyayikhetha inkosi enkulu yesibili nongangezwe ngiyakhuleka bantwana bakaNkulunkulu bengisengithi angizukusukuma ngishaye uvalo mangicabanga indaba yenyanga yezulu izongibopha Nazaretha konke enzima kabi la emhlabeni ucabanga ukuthi uhlakaniphile uyazi kanti awazi lutho uma wakamtholi ushembe ngizama ukutshela laba abantu bafundile wema Nazaretha alifaka amajazi mangena ushembe haya kukho lutho kulini kodwa uma unoshembe ngeke kuswele lutho mina ngahlupheka ngifundile ngahlupheka ngikhumbula indiya nganisa kulelo ndiya nejazi lami ngilala phansi komuzwalo lapha eSydney lingivezisela ukudla indiya lithi ngilala kulowo ndawo le ngokuthi ngihlakaniphile kodwa ngikhumbula ngena uthi omunye umuntu umngane wami osemampondweni ngakithi uthi kumina asahambe kesiye ngapha khona umuntu ozosisiza asiyekele lento leyasemhlabeni ayazi ngeke ngiyiphathe phambi kwababa khona leyanto lela khofi lethu kodwa sahambe siyelele esikolweni khona ozosiyekisa kodwa kufanele uthengele uhafu ikhofi ufika nalo bese yalibusisa emva kwaleko uma walithi uyaliyeka hayi sikuthengeke nomngane wami sahambe ngithi mangifike ePortshepstone ngihlangane nomunye umtata wendelo yami ngithi ngiyangapha ngiyakwaSandile andiyozana kwaSandile ngithi sengikhathele lento enginayo athe nawo awuyingani kushembe ngithi mina ushembe ngithuke ngithi ushembe sasizinto ey'ningana athi yeshembe jika la uthi uzobona amatanda amaningi uzomfita lapho ushembe awu ngiyibethe lento yami la nomngane wami loyo esambana sijike ngithi asijike siyombheka lo shembe sinasifike bona amatende amaningi masifika kwaqhamuka umvangeli uGumede lo la wathi umvangeli uGumede ngasisiza madoda sathi sicela ukubona lo muntu okuthiwa ushembe wathi ngeke ngisambona manje seku-22:05 sekuzongena umthandazo wathi kodwa ke ngime kancane ngeke ngiyonicelela ngiyahlamba uzonibiza ushembe samba wathi nyawathi nenkaka uthi angibize ushembe sangena ukudala wethu ehlele esihlalweni ngathi mangena ulwalala insini wangishela ushembe wahleka ncede wathi indaba usukhathele ubhungu esho nje ngangibhungumela lapha kwe-street mina weManazaretha niyamazi uSathane ushiye ingane zakho ubhungele kwe-street lapha kule street ubhunguke kodwa umuzi wakho ubukhona unkosikazi wayekhona uMakhanyile ngimshiye ekhaya ngibhungukile wathi leyangane umuntu oyishiyile nje ubhungumele lapha nje uthi wathi hey lento le wakukhombisiswa nginyanga yesizulu yathi lento le ubhungisa lento ngathi mina utshele uba ngacabanga ngidingelwa ekhaya wathi lento le kusuke namhlanje ngiyokuphinda ibuzo wami olanda ingane uMakhanyile wakho umuzi uyondla ingane hey Nazaretha wathi futhi kade sesikolweni sakho ngiyazi ubuya kapha esikolweni yante lapha esikolweni uyilahla akazitshela ubani kona uwafwana lapha esikolweni uzothandazelwa kapha hawu utshela ubani hawu lo wasiyakhuluma umngane wami hawu tata unkosikazi wandikhalala wangobheke eKapa ngoba ngandinqila ndandifika ekhaya sendihamba ngeKiriva wathi ushembe inyanga yezulu wahamba ngeKiriva uthi ngandihamba ngeKiriva tata wathi hamba ngekhaya
ngathi mina ake sihambe sikuhlalisa eKasilungu wayamba ulungisa hamba naye lo mngani wami sayikhava bathi ngiyokulungisa khona sobona lento eshiyo yilo Shembe safa ngamlungisisa ekhaya zamlungisisa wathi ngolesithathu wangena inkosikazi imoto igcwele itruck yonke ngonyasi lwezulu ngisho ukuthi bantwana baNkulunkulu mina imizi ekhona ngiyakhwele unyasi lasakithi hamba-ke manje sengibhida-ke laselula lapho esitezi inyanga yezulu laselula lapho esitezi lathi malehle ngenhlanhla lehlala ngithola ngilapha walathi kumina hlala la ukhona ozokutshela oza kumina indodana yami ukuthi yenza uhlala ungasahamba weManazaretha asilandele inkinga usuka ngaleyo langa ngahlala uyakhiwa imizi kanginemizi namhlanje ngenyanga yezulu ngithi ngiyayidumisa inyanga yezulu ngoba ngibona ukuthi ngizothola icala ngoba ile ngiyibonga kakhulu ngilandele nomfowethu ongilamayo naye sasihamba naye ongilama siwuthuso babili naye edlala elikhofi naye enza zonke izinto nawe ulama nyamthanda uShembe madoda simthanda sobabili uShembe sihamba nomfowethu ngoba kade silaje ngishukile mina emfundile ungacabanga mntankulunkulu ukuthi umfundo yakho uyemuntu obiza unyazi qala uShembe qala ukuthi ngifuna na yonke into iyokwenzekela niyezwa kahle ngoba yonke sinikele ilizolo samcela ubaba ukuthi asibheke nezingane zethu lezi hayibo haya simthandeni uShembe aliphathela baba nangu unyazi lwezulu inyanga yezulu nathi phambi kwethu ithandeni inyanga yezulu sophela yonke into masiyithanda inyanga yezulu nathi hleli phambi kwethu ngiyabonga abantwana baNkulunkulu inkosi bose senikuzweni